Ndugu na ihiko cia hũra umwe ni undu ukoretwo kiregano naguo guku bururiiini na Nimugaru na watho na mageria ma kwendekithia undu uyu kuhitukio kiwatho makoretwo makiringa ihiga. Hatutaki ushega. No itua ria igoti ria ica ikuhi ria gwitikiria ngwataniro cia andu a hũra umwe ni undu urehete urugari muingi, atongoria dini o undu umwe na ateti makiutungia uregani munene na president kurio aheane murugamo wake wigie ndeto ino. Na umuthi President William Ruto akiruguria weru kigina kia Women Enterprise Fund na ikereka rieru ria Hustler Fund. Ruto augite gukinyanirio gwa itua riri ni igoti ikaru, Nimugaru na mitugo, miikarire na witikio wa akenya, akiuga uyu ti undu gwitikiria uhanike guku bururiiini. Tunaheshimu katiba yetu, tunaheshimu madini zetu zote. Hatuwezi kwenda barabara ati ya wanawake kuoa wanawake wenzao, ati na wanaume kuoa wanaume wenzao. Hiyo haiwezekani katika taifa letu la Kenya jameni. Kwa hivyo musikue na wasiwasi. Tunaelewana? Musikue na wasiwasi. Itafanyika kwingine lakini haitafanyika Kenya. Makiaria igongona-ini riri munini wa president Rigathi wa Gachagua na mubunge wa Thika tauni Alice Ng'ang'a maugite uyu ni undu guthinikania muturire wa aingi na mbeu njithi aingi maya kurira kuona ino ti mitugo marerirwo nayo. Hata wale wanapitisha hiyo maneno na hatuna ubaya na kotini. Sasa mama akioa mama mwingine wataambiana nini? Mama mtaambiana nini? Hiyo maneno hatutaki. Hiyo ni mambo ya kishetani. Hiyo ni kinyume na vile sisi tunaamini. We will only celebrate them the day a man will marry a man and give birth. That is the day we will ever celebrate them. Atongoria ngwataniro ya Azimio matongoretio ni Raila Odinga ni makomithitie itua riri makiuga uyu ti undu wagirirwo ni kuheo mweke guku bururiini na itua riri riagirirwo ni guteanirio. Vile katiba inavyosema tuzingatie hiyo juu ya maswali haya ya ushoga na mengineo, na wakati wa kutoa msimamo ni sasa. Katiba article 45 ukiwa na nafasi uende uangalie. Hiyo ndio ina protect au kukinga familia, na inasema doa ni ya watu jinsia tofauti, male and female, na hiyo ni mwisho. Atongoria makanitha kuma guothe bururiini umuthi ni makomithitie itua riri na njira nene makiuria muingi ndugetikire muthingi wa unduire, witikio na miikarire ya akenya ithingithio ni maundu matari na njira na ni guthingiririo marathingiririo guku bururiini kuma na nja. Because we have got freedoms enshrined in our constitution, that is not a justification to do something that harms or threatens our moral fabric. Akenya ni matugiritie murugamo wa thirikari na kuria president kuregana na ndeto eno kaimana guku bururiini na gitaru-ini kia Afrika. Tondu hindi ria undu ucio ngiambiriria no kwage ruciaro rwa rucio, koguo na njira ingi ni thi ngikorwo igithira. Na riu thutha wa akenya oro undu umwe na atongoria kuregana na itua ria gwitikirio kwa ndugu cia hũra umwe guku bururiini, riu wagwetererwo ni uria undu uyu ukwigariura kuona itua riri rirahitukirio ni igoti tugeru. Ngiribotera Kameme TV kuma nyumba-ini nene ya micemanio ya KICC, ni njitagwo Wangui wa Muiruri.